Uba joblang karena your secretary jungka social and cultural jungka Hanyo Trap Youth Council. Ulakan tui gitu ki bashim jai kepa belada ki kwa bante kari bagajai benriu. Bakin budin biang ka ain balawan ra do ba HS cela bam kuai hadwar ublai. Ia kene uba joblang karena your ulong abakren syakilat patai kubor hadin beladap ke jingkendu yu menteri jungka tanat social welfare jungka sarkar jela. Uba poleng do hak bakaseng kal IT ka jingtho ka bapan pau bakat kum ka ain jungka district council haus nem syajar kanai spa kanai punyo. Lakang persya yu shenrang nekan tekasi. Kibai olok barjela bagi melaban ai kino ki sernot ST. Uba joblang karena yor ulong bakat kum ke jingpen mi ke city dau anda sekretari Syeki Arngut KDC jungka West Khasi Hills but East Khasi Hills. Kalaya ilaj bari alang baklai ka rukom simjaj kat kum ka teka ain jungka district council. Te hadin nakaliang jungi hadin bangla yo ya kendu ya u minister jong social welfare bapor lengdo nilai keren harbidi begnika memerdom ke jungi ya kejing ya ibudin ke jungi hakbidi bat kani karkom simkur simjaj hakni ka juk pemerintah keba nakaliang ke jungi labis betek kat kumgian belapen mi lengba ka district council haksnem sijar pendai spak knap nyu bat nakaliang ke jungi persajur hakbidi bat karkom simjaj nakaliang juk kenthai dekar khasi wi olok ya ka dekar te kikun ki jongki ya kenthai dekar bat ta shenrang khasi kiyo katu kenthai dekar kayo ST certificate te kani nakaliang jongka district council kala krensyai bikini kinamla ka kenthai kanamla bat sim ST bat habang ipet bade ya kisti bapenmi lengbau under secretary sya artli gidisi kata West Khasi Hills district bat East Khasi Hills district ka lamis interpret ya kani ka ak jong khadisi haksnem sejak nas pak kedap nyo banang ta susu banakaliang kejongi ngilai keren hak ibidi bat korkom simjaj kata kalong ba hakni ka akhi kalakang persya ya ginunu shenrang khasi yani kenthai khasi ba aja chupa ba kin issues ST certificate markani ka andu kalak keren syai kumta di kumta banakaliang kejongi ngikwa ban penpau hakmat jong minister banakaliang kejung uru ong ban simkhia habidi bagni kamenta khnang ba kajai beri jungi kanyaj bet hakom simkur hakom khinkur khanjaj banang ta susu ngikwa ban ong ban penteli kajai beri khasi kejongi haki juk ke bamenta ngi ide stang kriti gustur namar beling ong kamta kaniam kala sedang penperai kajai beri kejongi ladangi ngini pra sahirti dustur hangta kanura kejingma ke bakrau kajai beri kejongi hangno phenlap ya kum kata kejing teli banang ta susu ngaku aban penpau situ baksim jaj ukpa ku aban ni lada pidon kata kamensim bante yakri bagjai benriu sengau bah ban budin ya ka an jong badeng sela baladep senah ini senam baladep akpur dang im ju ban pelong anya ka ban nang tai susu ku aban kentu yaki khamtam yigi MDC namar ba hibru ki batep ya kriti gustur hakajuk kejongi bahaswa ngijudon ya kani gawe kentin gibong be sedong takur ubi nang kedong kedup i ustad asal selong kani ka kentin kabangi ngijuk kren hakitan nang kedong bagi ju praktis su aduk sini sini bementa kelong bangno no kentai gi biolok ya bum dei khasi ju takur bagi ju be senong ya ka kapoi hani por so selong ki tei ke yeng ki thit gi jaka hakerteng jong kata kentai khasi kani ka bu jengmai ka jabru ki jongi deina kata olong ba ngakentu ke district council ka ban snaan kerpang na mata kani ban besu bakani ka de customary practice ka bangi ju practice haga hima ki jemi kham tampu hima ka saupra tang ni kiten kulisibo